Kia ora tātou, ka mahi tātou I tēnei pārewa AS 91030, ko te mahi ine tēnei. Mo tēnei pārewa, e rua pēr ngā mahi nui, rā ko te horahanga, area, me te rōraha, te volume. Ka timata ki te horahanga. Ko te horahanga, te ine o tētehi, o me ki he tapa whā ki konei, me ki 6 mita, 3 mita. Ko te horahanga, ko te me ki, well, ko te nui o te peita, kia peitahia tēnei wāhi katoa. Okay? Pihea, well, me whakaro. Pihea te nui o te peita kia peita I tēnei pauaka. Mera tau tātou mahi ki te kimi I te horahanga o tētehi mea, o tētehi pauaka, me ki pono whakarea toru, pono mita, whakarea toru mita, ka rite ki te kaumawaru mita pūrua. Reira, tahi, rua, toru, wha, rima, ono. Tahi, rua, toru. Pēnā ka kaute koe ira pauaka katoa, ko tai koe ki te kauma ono. Reira, te kauma ono ngā mita pūrua I roto I tēnei. Nō reira, ko te horahanga o tēnei pauaka, ko te 18 mita pūrua. Hei, horahanga tērā. Haere anō, te atu horahanga. E ki tahi rua toru ki konei, tahi rua toru ki konei. Me haere me tērā pera hoki te mahi. Toru hene mita, whakarea toru hene mita. Ka rite ki te toru whakarea toru iwa. Hene mita pūrua. Ko te horahanga o tēnei, ko te iwa hene mita pūrua. 9 centimeters squared. Pai? Nā mō etehi mea kare he tapa whā, engari he tapa toru kē. Pēnā pirangina koe te kimi te horahanga o tētahi tapa toru, me mohi o koe pēhea te nui o tōna radius. Ka te kupu Māori mo te radius. Aua, taihoa. Kimi hau I te kupu Māori mo te radius. Ana, kimi hau I te kupu Māori mo te radius, ko te pūtoro. Pūtoro. Radius. Ko te pūtoro, tētahi rārangi ka timata I waenga I te porohita, ka haere tika ki te waho o te porohita. Okay, koera te pūtoro. Ka haere mai te pito o te porohita, taino ki te pai o te porohita, ara te circumference, ara ko te waho, ko tērā te circumference. So, ki te pirangi koe ki te mōhio ki te horahanga o tētahi porohita, me mōhio koe ki tēnei mea, ki te pūtoro. Pēhea te nui o te pūtoro. Okay? Anei, porohita, anei,
te pūtoro, ko te nui o te pūtoro, ko te kauma whitu hinemita. I nainei, ka tae e tātou te tātai, pēhea te horahanga o te porohita. Anei te whārite ki te tātai i te horahanga o te porohita. Koro kone. Horahanga o te porohita. Me tuhi pēnei, tuhi tērā, tuhi koutou i tērā. Anei te whārite. Me ki P mō porohita equals pi r squared. Now, ko te a ko te pūtoro. Okay? Ia te nui o te pūtoro, ara ko te 17 centimeters. Te nui o te r. Okay? So P equals pi r squared. P equals pi. Whakarea r squared. So that's r is 17 squared. Okay? Now, I ngā wā katoa, me mōhio, ka reo mōhio pēnā kei te mōhio kē koutou, engari ko pai, he nama, me just whakapono koutou ki au. Ko te 3.14. So i te waka ki te koe a pai, he Greek alphabet, Greek letter, tērā. Sometimes ka tuhi pēnei, te nui o te waka tuhi pēnā. So ka ki te koe a pai, me ki ko 3.14. Me mōhio koutou, me whakapono koutou ki au, ko 3.14 pai. Okay? So ka whiu atu tērā, ka ki te au i a pai, ka tuhi au 3.14. 3.14 times 17 squared. Hea te 17 squared? Tai o ake. Ara, ko te 3.14 whakarea 289. That's 17 squared. Ka puta mai, ko te iwa, kore whitu, ira, wha, ono. And he te mea, he centimeters. Reira me ki centimeters squared. So mo te horahanga, me pūrua tia koe, i tō kaupapa ine. Pēnā he meters, me ki meters squared. Pēnā he centimeters, me ki centimeters squared. Pēnā he millimeters, me ki millimeters squared. I te wā kei te mahi koe te horahanga, me whakamahi i te square o tō momo ine, tō kaupapa ine. Centimeters, millimeters, me te meters. Kilometers pēr. Okay? Koe te horahanga o te porohita, mahi te te anō. Te atu porohita. Porohita, I see in the point, ara te pūtoro, me ki rua kilometers. He porohita nui tēnei. Kia ha te horahanga o te porohita, pi r squared. Okay, he ha te r, ko te rua. So be rua. He ha te pi, 3.14. Whakarea era. 3.14 times. He ha te rua pū rua. 2 to the power of 2, 2 times 2 is 4. So, yeah, we get 12 meter, 5.
Ino pia? Kilometers. Purua. So, koera te horahanga o tēnei porohita. Okay, me mōhio koe ki a pai, me mōhio koe ki te pūtoro, kātahi ka tae koe te tātai i te horahanga o te porohita. Right, tahi, mai e nei. Te horahanga o tēnei. Rua, te horahanga o tēnei. Toru, te horahanga o tēnei. Mahi e nei. Wha. Rima. Ok, mahi era. Pause i tēnei, whakaoti i era, kātahi ka hoki mai tātou. Pause i te toru, rua, tahi. Ok, anei ngā whakautu mō enei. Ngā whakautu tuatahi, rua te kau, rono te kau mita, ko te tahi mano ruarau mita. Pūrua. Kai wareware tērā pūrua. Ono me te whitu, ko te whā te kaumārua, hene mita pūrua. Whā me te waru, ko te toru te kaumārua, hene mita pūrua. Toru, number whā toru, the pi, toru on 4 times 9, ahua, ahua, rua te kaumāwhitu, mita pūrua. And so, o nā marima, tahi toru, tahi whā, mita pūrua. Koera ngā whakautu, mō ngā mahi horahanga. Okay, ka haere tonu tātou, ki te mahi rōraha. Ko te rōraha, ahua rereke ki te horahanga, ko te taumata ake te rōraha mai te horahanga. So ko te kupu Pākehā, ko te volume. I te wā ka whakaaro koe mō te rōraha, penaka ki he kēne Coke pia. Kēne Coke. He hia te rōraha o te kēne Coke. Fanta e ramea. 355 mils. Okay. Now, ko te rōraha, te volume, kei te kōro koe mō te nui o te wai, o te nui o te wāhi ki te ka whakakia tērā mea. Pēnā ka tikina koe he he kēnei Coke, whakakia ki te Coke, e hia te volume, e hia te rōraha, pēhea te nui o te Coke, ka whakauru ki roto i tētahi kēne, ko te 355 mils.
te nui o te Coke ka uru ki roto. Coke, Fanta, Aharani, Sprite. Okay? Now, kora te rōraha, te volume. Anei te tātaitanga, mō te volume, me tīmata ki te pauaka i te tuatahi. So, mō te pauaka. Okay? Anei tētahi pauaka. Anei tētahi pauaka. Hea te rōraha, hea te volume o tēnei pauaka. Pena ka whakakia ki te wai, pehea te nui. Okay? Okay, tuatahi, tikina me mohi o tātou ki ngā taha. So, tēnei taha ki konei, he ki te kau mita. Tēnei taha ki konei, me ki he rua te kau mita. Me tēnei taha ki konei, me ki he toru te kau mita. Okay. So tēnei te kau mita, mo tēnei, tēnei, mo tēnei, mo tēnei. Tēnei rua te kau mita, mo tēnei taha, mo tēnei taha, tēnei taha, tēnei taha. Tēnei toru te kau mita, mo tēnei taha, tēnei taha, tēnei taha, me tēnei taha. He ngaori noa, te tātai i te rōraha o tētahi pauaka. He ngaori noa, ko taumahi me whakarea i ngā taha e toru. Koera noa, okay? Te horahanga, te rōraha, tuhia tēnei. Rōraha o te pauaka. Whakarea ngā taha e toru. Koera noa, okay? So, te kau, rua te kau, toru te kau. Te kau, whakarea rua te kau, whakarea toru te kau, rua te kau, rua rau, toru te kau, ono rau, ono mano. Okay. Ono mano, he ha te kaupapa ine, ko te mita. Ono mano mita. Now, i te waka koro mo te rōraha, kaue ki mita pūrua, kao. I nāia nei, nā te mea he taumata ake te rōraha i te horahanga me ki rita mita pū toru. Okay? So, mō te rōraha, ka pū toru tia. I runga i te mea, e hia ngā mea i whakarea, tahi, rua, toru. Okay? I whakarea tēnei taha, ki tēnei taha, ki tēnei taha. Nā reira he pū toru tēnei. Okay? Mo te rōraha, he pū toru. Mo te horahanga, he pūrua. Horahanga, me ki mita pūrua. Rōraha, me ki mita pū toru. Mita, centimeter, millimeter, kilometer, rānei, me pūrua, me pū toru tia. Okay? Anei hea te rōraha o tēnei pauaka. Tēnei taha, rua, te
Tekau marua centimeters. Tēnei tekau centimeters. Tēnei tekau centimeters. Pēhea te rōraha. Kai aha. Whakaria ngā taha e toru. So, 22, whakaria tekau, whakaria tekau. 22 whakaria to 20, to 20 whakaria tekau, 2,200. Nō reira, ko te rōraha, hene mita pu toru. Okay? Rua rua kore kore hene mita pu toru. Kātai. Ka hoki atu ki te kēne. Ina i te tehi kēne baked beans. Okay? Pēhea e tātai i te rōraha o te kēne baked beans. Well, tuatahi me hoki atu tātou ki tēnei rārangi ki konei. Maharana koutou hea te ingo tērā rārangi? Pūtoro. Okay? Tai hana wau ka ako i tērā. Pūtoro. Radius. Okay? Me mōhio koe ki te radius. So, me ki he rima hene mita, te radius. Mai te middle o te porohita, taino ki tōna pai. Okay. Rōraha o te Kia te ingo o tēnei momo mea, te kēne. Kēne baked beans, kēne coke. Ko te ingoa Pākehā, ko te cylinder. Ko te ingoa Māori, ko te, ko te ingoa Māori mo te cylinder, ko te rango. Okay. Rango. Nara he cylinder. So wēnei momo hanganga, ka kia he rango. Apparently. Te rōraha o te rango. Rōraha o te rango. Tuatahi. Me kimihia, te horahanga o te porohita. And then tuarua, whakarea ki te teitei. Okay. Ko te teitei kone, ko te 12 centimeters. Right. So, tuia tērā, te rōraha o te rango. Tuatahi e rua ngā mahi, kimihia te horahanga o te porohita. Tuarua, whakarea ki te teitei. Okay. Maharana koutou hea te horahanga o te porohita. O ki atu ki o koutou tuhinga. Anei, pi r squared. So hea te pi, 3.14. Whakarea r squared. R, rima, squared. So 3.14, hea te rima squared, 25. 3.14 times 25. Maybe about, say, 76 pia? 76?
centimeters squared. Tell you what, I'll work that out. Kaua ara I te 76 ko te 78 and a half. 78.5. Now, horahanga. So we're horahanga centimeters squared. So, tick, number tuatahi, tick. Hea te mea tura, whakarea ki te teitei. So, 78.5 whakarea te teitei, which is 12 centimeters. Kari te ki te. Whakarea 12. 942. 942 centimeters. Oh, better hello. 942 centimeters cubed. I runga I te mea ko te rōraha tērā. So timata ki te horahanga, which is squared. Then whakarea ki te teitei. Teitei is 12. No reira, ko te rōraha, ko te 942 centimeters cubed. Okay. Whai atu I te rōraha o te rango. Kimi te horahanga o te porohita, find the area. Ara, tēnei taha, tēnei wāhi. And then, whakarea ki te teitei o te mea. Gore te teitei. Okay. Kimi hea e koutou. Te rōraha o enei mea. So we'll take millimeters. And we'll have ono te millimeters. Ka tahi, kimi hea te rōraha o tēnei. They can be nice and easy. Tahiro centimeter. And this can be Tahiro Uateko centimeter. Hai, kimi hea te rōraha o enei. Me pihi koutou I te pause I naine. Okay, anei ngā whakautu. Hea te mea tuatahi, horahanga o te porohita, mahi te horahanga. So, horahanga o te porohita, pi squared. 3.14 times r, which is 10. 10 squared, 100. So, ko te horahanga is 3.4 times 100, 314 centimeters squared. Ko te horahanga. Horahanga whakarea horahanga whakarea height, 314 times 60. 314 times 60. Yep. Now, tēnei mea ki konei. Pi r squared. Pi r squared. 3.14 times. Hea te r, 100. So hea te 100 times 100. 10,000. 3.14 times 10,000. That gives us 31400. Yep. Now, centimeters squared. And then what? Whakarea ki te height. 31400. Whakarea tahiro rua te go. Gives us
So, anei, te roraha. Tahi waru waru whā kore, mirimita, pū toru. Okay. O tērā wan, me tēnei, toru whitu ono waru kore kore kore, hene mita. Hene mita, pū toru. Kora te horahanga o tērā mea. Okay. So me hoki atu koe ki ēnei mea kia kite ake koe pēhea te kimi i ēnei horahanga i ēnei rōraha. Horahanga o te porohita. Wera mahi. Okay. Right, anei e te hi mahi hei awhi i a koutou. Mā koutou hei whakaoti. Anei rā, e ono ngā mahi me whakaoti i a koe, hei hāpai i tō māramatanga ki ēnei. Anei a tahi, 15 meters. Anei a rua, 7 centimeters. Anei a toru, 3 meter, 3 meter, 12 meter. Anei a whā, ono mita, whitu mita, tekau mita. Anei a rima, tekau ma ono mita, te pūtoro, toru tekau ma rua mita, te teitei. Ono, iwa hene mita, te pūtoro, rua tekau hene mita, te teitei. Koera ngā mahi mo te horahanga me te rōraha. He tino pūkenga ēnei me tino mau i a koutou mo te aro matawai e whai ake ana. Kia kaha rā tātou katoa.